Avuxeni murhandziwa wa hosi, avuxeni murhandziwa wa Xikwembu lexi xi hanyaka. Na ku losa hi vito ra Yesu. Na ku lori ni ta vulavula haleni hi khambi ra vumbirhi. Ka vumbirhi ni endla recording ya muxaka lowu. Ni endle yo sungula ka nkarhi lowu hundzeke naswona yi kona eka YouTube. Namuntlha ni ta vulavula hi nkarhi wa vumbirhi hi laha recording leyi loko swi endleka ni posa eka YouTube yi ta va yi na vito ra ku Swikwembu swa muti number 2. Hi ku sanike ni vulavula hi mhaka leyi kambe namuntlha hi ku entelela ku ya mahlweni na ku lori ni vulavula hi mhaka leyi leswaku leswi swi tsariweke ka Levitika chapter 19 verse 31 murhandziwa wa hosi Xikwembu a xi kawuka tiko ra xona na namuntlha Xikwembu xa ha kawuka leswaku va nga tshuki va endla swikambelo eka mimoya leyi hi ndlela yihi loko hi nga endla swikambelo swoleswo ka vanhu lavo va tirhisiwaka hi mimoya leyi na ku lori murhandziwa wa hosi a hi twisisi mina na wena murhandziwa wa hosi mimoya leyi madimona lawo hi wona lawo ma cincaka ma endla vukanganyisi hi tshama hi tiva hina vanhu leswaku i swikwembu swa la mutini i vafi va la mutini i swikwembu swa rixaka leri ra ka hina na kasi na ku lori hi rito ra Xikwembu swi le rivaleni leswaku i mimoya ya chaka i mimoya yo biha i madimona lama kanganyisaka hi ku vula leswaku hi tshama hi tiva leswaku i swikwembu swa la kaya naswona makwerhu Xikwembu hi moya wa xona lowo kwetsima xi swi veke rivaleni eka Mintirho chapter 16 verse 16 ku ya fika ka 18 hi dyondza hi wanhwana wo karhi lweyi a ni moya wa muxaka lowu i nga moya wa vungoma hi mahlayela man'wanyane moya wa vhumbavhumba naswona wanhwana lweyi hi twa leswi nge a nghenisa mali yo tala eka vinyi va yena hi tivi leswaku wanhwana lweyi hileswaku o va mutirhi ka muti lowuya kumbe o va xaka ka muti lowuya kumbe a ri xirhomuni ka muti lowuya kambe Bibele ri ri a nghenisa mali yo tala eka vinyi va yena hi laha makwerhu swi nga rivaleni leswaku i ntiyiso mimoya leyi hi yona leyi hi mavulavulela ya hina vanhu hi vulaka leswaku i swikwembu swa la kaya i vafi va hina minkarhi yin'wanyani ku vuliwa leswaku leyi a hi yona mimoya ya chaka leyi mimoya leyi i vafi va hina na kasi i vukanganyisi lebyikulu makwerhu i madimona moya wa Xikwembu wu swi veke erivaleni makwerhu wu swi veke rivaleni naswona mimoya leyi lavo yi va tirhisaka ya endla leswaku va femba ya endla leswaku va ba mihlahle ya endla leswaku va hlahluva na kasi ya ha ri yona mimoya leyi hina vanhu hi ku kala rivoningo ra Xikwembu minkarhi yin'wanyane hi tshama hi tiva leswaku i swikwembu swa la kaya i vafi va hina kumbe i maxaka ya hina lawa ma nga hundza laha emisaveni makwerhu i mimoya ya chaka lexi endlekaka hi ku endla swikambelo leswo kumbe hi ku pfumelela
wun'we wa rixaka ra wena na kulori u mu pfumelela ku ntiyiso i la ku tirhisiwa hi vafi va la kaya a ya thwasa makwerhu munhu yelweyo u mu nyikela emavokweni ya diabulosi u mu nyikela emavokweni ka madimona naswona vanhu vo tala lava nga ta ya eka munhu yelweyo hileswaku loko va ya pfuniwa hileswaku va nyama etimbilwini ta vona naswona hileswi nge mimoya liyana yi tisa emadzolonga lamakulu evuton'wini bya hina vanhu yi endla ni leswaku hina vanhu minkarhi yin'wana hi lavita maxaka ya hina hi tihlo ro tshuka loko munhu a ku byela leswaku munhu luya hi yena a ku loyaka hi matshamela nje ya ntumbuluko ya vumunhu hileswaku u ta veka tihlo ra wena ka munhu luya u mu vonaka na kasi emhaka yikulukumba hileswaku hi xivandla lexiya xi n'wi tirhisaka xi nga le ndzhaku ka yena hi laha makwerhu maxaka ya hina loko va ri ka xiyimo lexiya a hi va zondi makwerhu ho va khongelela hi va byela ha Yesu katsongo leswaku na vona siku rin'wanyani va teka masungulo ya ku tinyikela eka hosi Yesu va ponisiwa naswona van'wani va vona hosi Yesu a nga ha va endla vatirhi va rito ra Xikwembu a ri yena hosi Yesu a va tirhisaka hi ndlela ya Xikwembu makwerhu eka Bibele eka buku ra Ecclesiastes chapter 9 verse 5 na 6 makwerhu Xikwembu xiri lavo se va hundzeke laha emisaveni a swi koteki ku va nga tlhela va ta ka hina loko Xikwembu xuku a swi koteki ku va nga tlhela va ta laha ka hina ha hanyaka la misaveni hi leswi nge xi divanise ni leswaku hambi loko i nga va munhu wo karhi a ku profeta aku i va khomile va hlaya leswi na leswi i madimoni na yena munhu yelweyo i tirhisiwa hi dimoni makwerhu hosi Yesu lo hanyaka moya lowo kwetsima a wu ku pfuni makwerhu u hlaya tivhesi leti Levitika 19:31 Mintirho chapter 16 verse 16 ku ya fika ka 18 naswona u nga hlaya na buku ra Ecclesiastes chapter 9 u hlaya verse 5 na 6 u ta twisisa leswaku kasi impela hi vukanganyisi lebyiya a hi wona maxaka ya hina lawo ma humelelaka hi tindlela to tala maku mimoya liya hi yona yi hlayaka hi vukanganyisi naswona mimoya liya loko yi huma hi tlhelo ra ku femba makwerhu loko munhu a nga se na yamukela Yesu hi leswi nge yi nga ha vulavula loko xaka ra wena leri nga hundza la misaveni ri hundze na se u tiva kahle ya swi kota ni ku teka rito ra munhu yeluya sa hundzeke emisaveni ku endla ku kholwisa hina hi nga va ka hanya leswaku impela hi yena munhu luya na kasi i dimona leri ri nga ta va ri fuma muti lowu hi ku wu yisa emunyameni hi ku yentelela kambe hosi Yesu ngati ya Yesu ya hi hlantswa hi khululeka loko i nga va ha ri ka xiyimo lexiya ni maxaka ya hina loko i nga va ma kumeka eka xiyimo lexiya hi vito ra Yesu namuntlha hi siku ra ti 25 ka April ka 2020 nampundzu makwerhu eAfrika-Dzonga Xikwembu lexi hanyaka a xi ku pfuni Xikwembu lexi hanyaka a xi hi pfuni xi hi pfula mahlo eku ya mahlweni hi rito ra xona leswi swi tsariweke eka rito ra xona Xikwembu hi vito ra Yesu amen.